Aikari a gĩcigo kĩa mbunge kĩa Dagoretti North maratara hathara ya mathaa na guthuka kwa ngari na bikibiki ciao kũrũmĩrĩra guthuka gwa barabara kũrĩa aikari maugĩte barabara ici citagwo mahiga ma kũmahinga maitho na thutha ũcio igatiganirio. Barenoe yathire gũthondekwo kuma 2015 magĩtũmũrithia makĩmomorithia nyũmba gũkũ bareno magĩthondeka harĩa magĩtiga nginya drainage gũkũ tũthumbũraga mũno ikaire makiria mĩaka ĩna ĩtagũthondekwo. Anjĩrĩirio nĩ Kidero akĩremwo onake nĩ Sonko nake nĩ aremwo rĩu tiramenya gavana ũrĩa ũngĩhota bara ĩno nĩ ũrĩkũ rĩu nĩ mahiga. Thengia ya gũkorwo wabici ya MCA wao nĩ mang'etheire ndaigana kũigua ikaya rĩao. Kama umebeba customer saa ingine unafika katikati barabara inateleza, watu wanamwaga takataka hii, watu mahoteli wanamwaga takataka kwa barabara. Kama iliharibiwa zaidi sababu mashimo ni ile tukiamka asubuhi kujaribu kupata kazi kukimbia. Sasa hapa magari inakata miguu inakata spling kwa hii barabara yetu, na hapa ndio tegemeo yetu kama sisi madereva lazima tuamkie hapa tutafute ile ya at least lisiki ya siku. Siku hizi walikuja wakisema wanatengeneza lakini walichimba. Hata tumetamani kama tungekuwa na shamba karibu tungeng'oa ndizi alafu tukuje tupande hii barabara tungekuwa na ndizi karibu. Aikari acio ni marahoya thirikari ya kaunti ya Nairobi imateithie. Ikinyesha watu kufanya biashara ni ngumu. Saa hii barabara zimepangwa mawe. Wakasema wanaweka lami. Ndio ameharibu kabisa, hata wangewacha. Kwa sababu maji ikijaa watu hawezi pita, magari kupita ni ngumu. Sasa maisha hapa imekuwa ngumu kwa sababu watu kufanya biashara imekuwa ngumu. Kama hasa kwa hii wiki nimeharibu shilingi 11,000 kutengeneza hii gari, imevunja maspring, hata sio hii peke yake. Kwa hizi gari unaona hapa tunaita boda boda. Simedhurumiwa na hii barabara sana. Kuringana na aikari aya, thina ũyũ wa gwetherwo kĩhonia na ihenya nĩ ũgũthiĩ na mbere kũmaritũhĩria mũtũrĩre wao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.